Image Paodam Ming Tabiri Singbu, Han Makta Ketrim Monindro Taram Noxari. Housing Han Badanga Sigi Maru Pau. Single use plastics in the Naba, Sarkana Local Liva Kong Tanga, Oza Cinemating, Bibidaba, Prime Minister Narendra Modi na Apil Tokre. Inner Amasung Outer Manipur Parliamentary Constituency MP, Aniga, Miyang Masakang Makanabaki Torom Pang Tokre. Loina ULFC amadi HYC draw oikre loina TFC amadi KDC su bol amad chanabangam na kidre hauji ngasigi mapungwa paw lobirasi single use plastic sinadana ba sarkar lokul bakong thangda oza sinasu mapung phana mating bibida bangasi oza gi nimita Prime Minister Narendra Modi na apel tawkre oza gi nimit ki pausel pi bada Prime Minister Modi na hai ki bada I Marup Oza Singna single use plastic Senadanaba Indian Achoba Miamgi Ihu Ama Sagali Masi Kangbire Masi Ihu Asida Oza Sing Akan Mating Pangbidaba Hajari Haiki single use plastic na Koida Kayamna Mangan Bagi Haibagi Maramda Oza Singna Mahiro Singa Sandok na Tak Birabadi Amadi Masihu Sinadanaba Pautak Bibirabadi Ihu Asida Mahiro Singsu Yoxilakani Nasigi Namit Asida Oza Singi Kang Bakanba Katok Tuna Awa Ana Kaya Tenatuna Tobiriba Togdang Gidamak Ikai Kunabu Lay Classroom Kakta the Takpi Tamibati Hendok Tuna Mayre Singi Punsi Sangbat Bada Oza Singi Achoba Title Lay Ainasu Prime Minister Modi na Hongdoki Lorena Maranagi Kandana Katok Tuna Matok Toriba Oza Simbo Prime Minister Modi na Tagatki Ngasi Lepak Asina Hanagi President Dr. S. Radhakrishnan Bu Lingsingduna Ozagi Nimit Palan Tori. English Matanipan Marfunifangi September Mangada Pokiba Dr. Radhakrishnan Asi philosopher Lining Iba Amadi India ki Aniswa President Wakibani. Mahimasingi Lamda Mahaki contribution Asi Toito Amani Hainasu Prime Minister Narendra Modi na Makatan Fondoki. Ngasi asi Bharat ki Rashtrapati Oramba Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Buning Singdana Manipur yauna lepa ki bapung punamakta Ozagi namit pangtok le namida sige mari lenana Rashtrapati na lepa asigi meritorious Oza Nipu Tarukta National Teacher Award ko sunadun ikai kumna kare Tarabatu da National Teacher Award fanglaba Texam Primary School Oza Mutum Tobi Masadasu ikai kumna ki National Teacher Award asida sel annual policy Yankei certificate amadi citation Jauri National Award Panglaba Oza Nipu Tarukta Rashtrapati na Makoina Lepa Asigi Damak Amadi Mairoi Singi Damak Katok Kibakaya Atu Tagapa Pungdoki Manipur Dasu Toromasi Manipur State Film Development Society Auditorium to Pangtoktuna Oza Nipan Award Pidunikai Kumnaki Toromatugi Atoiba Atiti Warolda Chief Minister N. Birena Fungdoki Bada Oza Singi Togdang Ikai Kumnapam Toi Discipline Yautaba Society Amakaidunda Chokapangam Loi Taxi Kasi Labina Mai Pak Pagilambi Amani Oza Singa Semba Tagat Pirat Patiki Mi Waidibani Teachers Day Tamoy Sina Pantokpana Oza Singu Ikai Kumnaput Pani Chief Minister Oza Singa Apil Taraduna Mairi Singh Maram Chadana Agitation Johan Gumsi Masak Kangda Bakar Laknaga School Gi Mairi Singh Agitation Yano Panaba Tingbiu Maram Kangdana School Chalapasing Maram Munahangbiu Asigumba Da Oza Sina Puning Toga Piganu School Pagatansi Mission na Magun Labor Education Gi Apaba Mahiroi Purakani Sarkar School Chada Humudramari Daspik Tarup Hagat Pangamle Sahi Aniasida Apaba Pol Lapa Ure Lyric Tamansi Mission na Mahiroi Lising Ama Admission Tohan Kray Go to Village, Go to Hill Chief Minister Haksel Giting Bangna Lamdam Asi Awan Purakle Private schools in the Registration and Regulation Bill Amasung Manipur Coaching Institute and Regulation Bill Sarkana passed Okray
ꯊꯥꯡꯖ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯦꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 1ꯗꯒꯤ 8 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯑꯦꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯔꯥꯖꯦꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯔ ꯀꯣꯂꯦꯖꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤ 5-10 ꯍꯦꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯍꯦ ngasi sorok te lepo he ngasi de du to roye na hairam maga satra mayam brung thokpi gise masi kata I oja sing dai khut lo laga hai je amuk masi oja sing na masi amuk ta kai ni satra na yaw ya ba issues da ba issues na oja sing na madu khai lo pi ra Martin Grammar School Kaksing Irumapalgi Teachers Day Palan Torum School asi class 10 mahiri sina sindana pangto kare Torum da Martin Grammar School gi headmaster M Manihana athoiba mitung Assistant Headmaster Y Kumarna Thormapu amadi Senate Assistant Teacher Y Lokendra Jinna akana mitung oina dais famki Thoromgi manung chana mahiri singna oza singda achamba kudor potpi nikai kumnaki St. Joseph's Higher Secondary School Korapupi ki Tarapalak Suba Happy Teachers Day celebration ngasi school sida North East Finance Small Bank Associate Vice President Molung Mosining Konsona atau mitung aduna pangtokre tarutu da St. Joseph's Higher Secondary School Principal Simon na Tarmapu aiki ngasi ki Happy Teachers Day tarumda cultural dance atau makal matel tarumkayasu pangtoke Morea de Leiba St. George's High School gi mahiroi singna senduna chama kuntrama thoirak suba Teachers Day gi thorum pangthokre ngasi thorum da school adu gi principal Reverend Father Lordo Swami na oja singna achamba khudol amam tamdur oja singbu ikai khumnam utpagalona na thorum ga mari lenabu wafam kya thamki school adu gi mahiroi kayana jagoi sei yauna nuaiba makhal mathel gi cultural items sing utki ngasi thorum adu da school adu gi oja sing amadi mahiroi kayana saru yaki NM Educational and Cultural Research Foundation Kaching Kids Walgi Angang Nawagi Mapau Lising Taramapan 4th edition ngasi Kaching Maylikai Multipurpose Polapanto Kray Tarabadu da Kaching Municipal Council gi ex Vice Chairperson Y Nando History Society Kaching Secretary Dr. P. Rajendra Amadi Kaching Municipal Council gi ex Vice Chairperson M. Brojana Matang Sina Athoiba Mitung Thoramapu Amadi Akadama Mitung and Saru Yaki Masiki Thorongi Manung Chana Angang Singna Makhal Matel gi program Kayas Udki Manipur gi inner amasung outer gi MP Ani Dr. R.K. Ranjan amasung Dr. Lorho S. Foze Anibu Sakang Makhang Naba Amadi Wari Watai Sanabagi Thorom Ngasi Kaching District ki Hyanglam Wabgai Kitil Pangtokre Nungsiba Ingta Taptaba Amasung Apunba Haiba Wakalonda Integrity and Development Committee Kaching District Sundana Pangtok Kiba Thoromalda Emborod National Council Member Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India na atu mitung Mayingmam Jainta Jila Parisad Karak Wabgai is Wariba Aduga Integrity and Development Committee gi President na Thormapu Laisio Kaising MLA Pungyar Assembly Constituency Amadi Sagnai da Mamiui Kayana Akana Mitung Sing Oina Sarugyaki Thorom aduda asel arangi makai inner amasung outer Manipur Parliamentary Constituency ki MP anida achamba kodol poting piduna MP anibu harau taram okpagaloina tungda miyam gi thabak thorom sing mapung phana pangthok pangambo oirasunu haina yaipamangol piki thorom ga mari lenaba wafam sing phongdok laduna outer Manipur Parliamentary Constituency ki MP Dr. Lorho Fozena phongdok khibda Aikoi amaga thajanaba thamsi amaga thajanaba thamnaraba amaga pau narabadi nungsinaba purakani haina phungdokhi bot matamda khak lai hainaba aidi tawjaroi aina haibu su tabiu nakoi na haibu su aina tagi nakoi awat apa ingonda haibiu aina su nakoi awat padu angamba thakta menkatnaba su honagani haina su phungdokhi
masi sumaina jingnaba habsu leiba habsu thaje dong namdaba habisina aphebo pakhan ba khaina han bane madu leiroi tabani ai bu thaje biu ai si kanano hai si khangbiu ai jingmi ni ai nagane si noina ai bu khangbi dragati karamba mongda noina ai bu thaje biane ai bu khangakanda ai ge phatta bu sulei amot balei ai gi nuwai ta balei ai ge apam balei madu loina mak to khangbiu habisi amuk hanjinna hajaning bane Dr. Ranjan Tharunga Mari Lenaba Wafam Singh Pongtok Laduna Hai NPF asi Naga Khattagi Party ni Manipur Thugainaba Honaba Party ni Haina Hairagadi Ngasi Kaksing District ki Hyanglam Wabai Ketil da Sakang Makhang Nabagi Tharum Ama Sinbada NPF ki MP Amasung MLA Laisio Kaisingna Puksil da Loktup Lekoi Lektuna Harau Laktuna Miyam Marakta Pulari Bano ngasi miyam marakta laktuna tharum asi saru yaraba asina takpadi Manipur gi dabak makoina lebli Manipur chawkhat naba honabada makoi saru yari hebadu taklabani BJP amasung NPF nataba atoba party na politically kudung chaba longnaba pangang da ngangbani panghaida haijin mani haibadu ngasidi mayek singna takle haina phungdokhi singna adugumba wakhalor leiba party wargade ngasi karidi Lorho amasung laisuna Kaksing district ki praja singa kauraga ting laka na mayam marakta adorba atupo amatta leitana thamoinungi wa hainunga mibse masina takodi rajniti sanaba BJP nataba NPF nataba adugumba party singa duna prajada lana haijalawda koi singmi ga tamiga anise khaidum tana hona bane Malemgi mafam kayada Sangsiliba Global Day of Action to Save Amazon Haiba campaign is oina ngasi Youth Forum for Protection of Human Rights Sinduna Thawal District Manung Chanalaiba Khongjom War Memorial Complex Gate Pangtokre Save Eastern Himalayan Region Save Amazon and its indigenous people Haina Thaba banner Makhadam Sataki Bangasi campaign Aduda Saru Yakiba Singna Save Forest Save the indigenous people Stop unsustainable development, stop loot and plunder of ancestral land. Haina Thaba placards in Sizinaki. Ngasiki campaign adu the Saru Yaramba Youth Forum for Protection of Human Rights Manipuri convener Takil Chamam Sasikanta Sarvana Fodorpada Malemi Mafam Kayada Sang Siliba Save Amazon campaign Saru Amawana Ngasiki campaign asi Pangtok Pani. Masigi Maramdi Hanadagi Hauna developmental project kaya development ki mingda lengakna amadi multinational company kayana akoi ching part turel amadi ecosystem kaya mahal laktuna global warming the climate change da achoba safu ama pibagi mi paidun leringi cherak asida hanadagi hauna mai salak laba prithvi gi thawai ni hainariba Amazon forest asi handak na ka hena chaksil lakpa asida naha amoina mi paiba paujai Maramasina Save Amazon ki khongjang asi saru yabani haiki kaina Amazon rainforest saklakpa asida yamna kaina mi paingai akoina naha moina paujai aduna koi Save Amazon campaign asida koi saru yajabani aduga akoigi Eastern Himalayan region nai tara koi North East ki maruina sijo koi scientist kya hanasu global warming lakpadagi akoida sauna kaiba lakpa yai haina lengi cherak asida Amazon su sakla asida so koi kunna alawlawni nasi kunna septagni nasi haina Kaching Machin Manau Chinglata TVS showroom amangasi JK Auto Service ki proprietor Sunny Kamina Hongdokre Yambe Motors Kaching Haina Mingthonba TVS showroom asigi proprietor na Y Budachandrani Leki Drabi Standard Draward ki Mahiroi Ningthozam Baby Sanagi Apopa Tomchun Haikre Police na ay statement law daba yadi haibadu pinaba sem saduna leire tawbatabu link management amagi tawbatabu link magistrate amagi ayaba lawga concern magistrate ki mamang da piba yanaba sinbiyu mafam amada hekta statement pizage wapamasi ngasi ayuk infal iski mafam amada pawmi singa unabada tomchon phongdokibani tomchon makha taraduna thasigi anigi discussion award sanalai park editor Hemantana High Court case withdraw to Cray Haribadu withdraw to Banate Lip Lobani.
कोर्ट केस लेरगदी असेंबली द लोकल एमएलए ना क्वेश्चन तौबा यादे मरमदुना सीबीआई द सिनबी बदुगी चप चाना मरम खंगबा यानबा तौबनी मखाताना केस हिंगनबा होनरी जेएसी की चेन चोंगलिबसिन फजन पुनसिनबा अतुकी मतिक नुआइते मखोगी मौत मा ओइना फाबियु हाइकी अमरोमदा बेबी सनामिसी के मरी लेना पुंग निपुनि पांगी जनरल स्ट्राइक तौखिबा जेएसी न नते अगस्त हाउस असेंबली ने लौकिबा वारे लेगांग थबक ओइना पांगथोक तबदगी लेगांग स्ट्राइक तौबने हाइना थांगबन एलसी की एमएलए कुमचम जोय किसना मराल सिरकली ngasi MLA gi yumda pangtok pa paw gi mifam amda MLA joy kisan hai misi asigi case legang na CBI da sinagani haina assembly da paw hai kraga amadi chief minister masana prime minister's office ta chatuna taksin gani haina phongdo kraga thabak oina paikatre CBI da sinaduna lepak santi oina legada badu sinada badagi irang lakpani aingi miyeng da chak manai police da JSC gi mioi khara phajin ba khara amana phanana ba kwati tiba aduga JSC ko convener khara amada karim da tawda basi police na ain amadi constitution kongaung na re misi asi gi mari lena fact school chalai ba mioi manga fare haiduna miyam du ut chairga lairik tamli basi lengang na fact school chalai bi ayaba pira bara haina hanglak le manang han ban tawli basidi masidi manipur government na tawhun JSC na tawbana te haini Manipur government na masana haigi bawa CBI da sinagani haibado sinaram labadi masi thuoi haita aduga koi August House su honorable chief minister na ma masamo prime minister yema office chatlaga taksalagani haibo kum dokta August House da phongdok khabo wapam haibasi legislature khumbu makna chap chana nga am chatnaga de haibase constitution da yawle hujik yamna ngakli badi August House da thamgi badu Chief Minister Chapadi Laradana DGP Natraga Chief Secretary Tabaki Thabo Tharaga Action View of TEQIP 3 Technical Education Quality Improvement Program of MHRD Government of India की मीडिया मखादा Assam Science and Technology University ASTU ने सिंधना थासी की चेचत अहुममदी मरीदा गौहटी की मनीरम ट्रेड सेंटर पंग ठोक के बाद Best Disciplinary Team Award in Northeast Hackathon 2019 da hanu manaf lakraba Department of Electronics and Communication Engineering Manipur Technical University gi mahiroi manga okpagi thorum amangasi Manipur Technical University da pangthokre manaf lakraba mahiroi sing adudi manga suba semester da tamliba chirom biondi Izakail Kolmai MB Caleb Gangmai amadi ahum suba semester da tamliba Denim Chungkham amadi Salam Ningthem Luangni award asida sel onel par lak amaga lising yang kai yauri IIT Guwahati NIT Arunachal Pradesh Jorhat Institute of Science and Technology IIT Guwahati na chingba Institute Singi Team matpudra hum dena sarugya ki hang sing afawang men siam idonta our institution this university was established in the year 2016. It is just going to be 4 years. Yeah, infancy stage and we don't have proper our own buildings after the regular BC has taken over and the Registrar has joined. We are in the process of construction of proper buildings. I think we will do wonders. We can and we will. 43 Assam Rifles amadi Humanism Foundation anina sinduna Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana gi makhada 43 Assam Rifles moregi helipad chathariba skill development trend da yauriba training singi oiba educational tour program ama National Skill Development Corporation amadi 43 Assam Rifles anina sinduna ngasi lamthakre ngasi gi tour program adu Sumit Sud CO 43 Assam Rifles lamthaki Training Humbrani to the Saru Yaduna Satkiba Educational Tour Program Aduda Manipur Gimapam Ayamba Maru in a Loktak Park War Memorial State Museum Zoological Garden Sing Chatkani Hairi Communist Party of India Hyanglam Local Council ki matam sana member Oiramba Tezpudaki Wairopam Lebak Macha Maitina Haukiba September Tang Ani Intokaba Nimita Lake Davada CPI Tezpur branch of the CPI Hyanglam Local Council Ani Gimi Singna Nasi Lake Drabagi Yuna Chatuna Awa Pundo Pimipam Ampang
थोखरे लेकिनद्रबा लेबाक मचा चई मरफु सुखरे मान हिंगलिंगदा मियाम की ओइबा थबक थरुम कयादा हनब लेतना सरुक यार की हाइरी मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन नत्तबा अतोप एसोसिएशन ना लौरकपा बॉक्सर सिंगी ट्रायल सिलेक्शन अमदी स्टेट लेवल टूर्नामेंट ना चिंगबा पांगथोकपदा यावबिगनु हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउंसिंग उनबदा मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल खोइबी सलाम फोंदोखरे महान हाई हौजिक लेरिबा एसोसिएशन असी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अमदी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन दा एफिलिएट तौदना थबक तौदना लागली मरक असिदा हानगी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी आर्मस्ट्रांग पामैना मियोय खरग मानरगा नियमगी वांगमदा इलेक्शन पांगथोक्तुना मणिपुर एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफिस बेरर नि हाइजदुना पॉक्सी सिंग ट्रायल सिलेक्शन चिंगबा पांगथोकनी तौरिबा सिदा सरुक याबिगनु लोइना पांगथोक्रिबा इलेक्शन अदु बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ना रिकॉग्नाइज तौदे हाइना चिठी थारकखिबसु लेरे हाइना फोंदोखि इंडिया सी कैदौनुंगदा खनगन बलेबाक अमा ओइखिद्री अदुबु मसाबु गांथोक चनबगी दमक्तदी मसिगी थौना लिजेल सिजनगनी हाइबु वापम ngasi डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हाइख्रे वापम मसी साउथ कोरिया की टॉप मिलिटरी ब्रास के वरी सानबदा कश्मीर इशू की मतंगदा मिनिस्टर फोंदोखिबनी नुमित हुमनी की कॉन्सेप्ट साउथ कोरिया दा लेबा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ना मखाता हाइखिबदा डिफेंस डिप्लोमेसी असी इंडिया की स्ट्रेटेजिक टूल की मरु ओइबा पिलर अमनी इंग्लिश नि तरा तरेट की नवंबर दा इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया अमसुंग जापान ना अनुबा लालोंग सिंधुना समुद्र की लंबी दा मुकनबा मयाम लेरिबसी लोशनबा खनबा लेखरबनी पॉइंट मंगा दा यानरबदी वाथोक लेरोय मखोय अदुदी सम्मान इकाई खुनबा संवाद वरी सानबा सहयोग मतेंग पानबा शांति इंग चिकन लेबा अमसुंग समृद्धि लंथुम दा माय पाक पाइबदु ओगेने हाइकी इंडिया यूनियन ऑफ लेबाक सिंगिना अहानबा पॉलिसी की मतंगदा न्यू दिल्ली ने लखुलिबा थौरांग कयाक मतंगदसु मिनिस्टर राजनाथ हाइकी हौजिक साराबगी पाव डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन चांदेल सिंधुना डिस्ट्रिक्ट असigi तुआन तुआन बफम चिंगदा कोइना चतुना चथरिबा अहानबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल ट्रॉफी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2019 की ngasi चकपिकारों ग्राउंड सानकिबा मैच सिंगदा अहानबा मैच दा यूनाइटेड लमकांग फुटबॉल क्लब ULFC अमदी नारिंगखु यूथ क्लब HYC पंजल ओम चनदुना ड्रॉ ताखरे फुटबॉल ट्रॉफी असगी ngasi सानकिबा अनिसुबा मैच तसु तांपी फुटबॉल क्लब TFC अमदी कापाम डेवलपमेंट क्लब KDC अपीब मतमगी मनुंदा पंजल अमता चनब ngमदना ड्रॉ ताखरे हौजी अरोइबदा मरोइब पाउ अमुहना पिजरी सिंगल यूज प्लास्टिक सिनदनबा सरकार लपलिबा खोंथांगदा ओजा सिंग मतिंग पिबिदबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना अपील तौखरे इनर अमसुंग आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी MP अनिगा मियांग मसखंग मैखंगबगी थोरम पांगथोखरे लोइना ULFC अमदी HYC ड्रॉ ओइखरे लोइना TFC अमदी KDC सु गोल अमत चनबंगम खिद्रे ngasi gi damota di image paudam pijo mataga solution jare miyamu mukana khulum jare